cyegeranyo twabategure uyu munsi. Mbere yuko twihuta cyane, reka mbanze mbabwire amagambo Olise cyase uriya mukinnyi wa ukunda guhereza passe wanahaye uwitwa Kylian Mbappe muri kuri match yahuje Ubufaransa n'Ubwongereza. Reka mbanze mbabwire amagambo yatangaje abwira Lionel Messi. Yabwiye Lionel Messi ati umuvumo wa Drake Class ugiye guhura n'ikigeragezo gikomeye kurusha ibindi byose. Drake yashigikiye Argentine binyuze muri stake mbere y'umukino wa nyuma w'igikombe cy'isi. Ibisobanuro bya Drake koze ni umuvugo wa Drake, ni igitekerezo gikunze kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga ko iyo umuraperi Drake ashyigikiye ikipe cyangwa umukinnyi akeshi ahita atsindwa. Turaje turebe nanone hari byinshi byagiye bivuga usibye ko ntibuze kubivuga muri kiganiro abenshi mwabyumvishe. Hari amagambo Lionel Messi yabwiye Lamine Yamal ati wa mwana we uze kwitonda wibuke ko nagutoye. Duhita tugaruka kuri iyi foto. Iyi foto ni ifoto yaciye igikuba ku isi cyangwa se muri Amerika. Iyi foto rasohokaga bakavuga ngo ni AI yayikoze cyangwa se iyi foto nyine ni image generation gusa, ariko ibi bintu ni ibya nyabyo. Lionel Messi yateruye Lamine Yamal akira gahinja, yaranamukarabije. Gusa abantu benshi bahise bavuga ngo wakarabije umuntu none agiye kugusimbura, biratangaje. Iki nicyo kiganiro tugiye kureba kuri iki cyegeranyo twabateguriye. Turaje turebe iyi foto inkomoko yayo, ubundi itangiro ryayo ni irihe, hanyuma duhite twinjira mu makuru. Lamine Yamal yakuze ate ni muntu ki, Lionel Messi yakuze ate ni muntu ki, tuze no gusesengura kuri iyi match tugiye kureba mu kanya saa 3. Niba uri mushyashya ugeze kuri mudareka nk'utse ukanda subscribe aho ngaho, wandike ukande like, wandike na comment, ufungure n'inzogera kugira ngo ujye ubasha kubona notification. Twihuse cyane sasa. Iyo foto yerekana ko Lionel Messi yari ateruye uruhinja rwari rutaramenya no kuvuga. Icyo gihe nta numwe wari uzi ko uwo mwana azakura akazaba umwe mu bakinnyi batinyitse ku isi. Ese iyo foto yafashwe ite? Kuki yafashwe? Kuki yongeye kuvugisha isi yose nyuma y'imyaka myinshi? Reka tubirebere hamwe. Lionel Messi yavukiye i Rosario muri Argentine kuwa 24 Kamena mu 1987. Akiri muto yakundaga umupira cyane, ariko yahuye n'ikibazo cyo kudakura neza bitewe n'indwara yo kubura imisemburo ifasha gukura cyase ifasha umuntu gukura. Barcelona niyo yamuhaye amahirwe yo kwivuza no gukina umupira. Kuva icyo gihe Messi yabaye umwe mu bakinnyi bakomeye mu mateka y'umupira w'amaguru. Yatwaye Ballon d'Or nyinshi, Champions League nyinshi, La Liga nyinshi, Copa America, ndetse asoza inzozi ze atwaye igikombe cy'isi cya 2022. Twihuse cyane reka turebe ku mateka ya Lamine Yamal ho gakeya. Lamine Yamal yavukiye muri Esparagwe muri Espagne kuwa 13 Nyakanga 2007. Bivuze ngo aracyari umwana muto, ariko nimwumva aho nsomye nabwo biri kwa byancanze. Yakurikiye muri La Masia, ishuri ry'umupira rya FC Barcelona ryareze ihangange byinshi. Yagaragaje impano idasanzwe akiri muto cyane, bituma ahita azamurwa mu ikipe nkuru ya Barcelona afite imyaka mike cyane. Mu gihe gito gusa yabaye umwe mu bakinnyi bitezweho kuyobora umupira w'amaguru mu gihe kiri imbere. Reka twihute cyane duze twambuka kuri iyo nkuru y'iyo foto. Mu mwaka wa 2007 Barcelona yateguye ibikorwa byo gufasha imiryango ikennye binyuze muri UNICEF. Ababyeyi ba Lamine Yamal bari mu miryango yatoranyijwe kugira ngo umwana wabo afotorwe n'umukinnyi wa Barcelona. Kubera amahirwe umukinnyi watoranyijwe ni Lionel Messi. Messi yafashe uruhinja rwa Lamine Yamal. Ubwo nyine ni Lamine, nimvuga rwa Lamine Yamal ntimugiye ngo n'uruhinja, oya ni uruhinja rwitwa Lamine Yamal. Ararufata, ubundi ko bafata amafoto menshi. Icyo gihe Messi yari afite imyaka 20 gusa, nawe ataratangira kuba icyamamare gikomeye nk'uko bimeze uyu munsi. Nta muntu n'umwe wari uzi ko uwo mwana azavamo umukinnyi uzaba umwe mu bakomeye ku isi. Ushobora kuri kwibaza ngo kuki iyo foto yongeye kwamamara. Muri 2024 se wa Lamine Yamal yasangije abantu iyo foto ku mbuga nkoranyambaga. Mu kanya gato isi yose yatangiye kuyiganiraho.
abantu benshi bagiye bavuga bati Messi atire uzamusimbura, nubwo ari igitekerezo cy'abafana. Iyo foto yabaye ikimenyetso gikomeye ku bakunda umupira w'amaguru. Mu mateka y'umupira w'amaguru amazina make niyo yanditswe mu nyuguti za zahabu. Muri ayo mazina harimo Lionel Andres Messi, umukinnyi benshi bafata nk'umwe mu beza isi yagize. Ariko akiri muto, Messi akiri muto cyane, Messi yakundaga gukina umupira mu muhanda no mu makipe y'abana. Yari afite impano idasanzwe ariko afite nyine imyaka 11. Abaganga basanze afite ikibazo cyo kubura umusemburo cyangwa se imisemburo ituma umubiri ukura neza, growth hormone. Ubuvuzi bwari buhenze cyane ku buryo umuryango we utashoboraga kubwishyura. Mu mwaka w'2000 FC Barcelona yabonye impano ye maze yemera kumujyana muri Espagne no kumwishyura ubuvuzi. Icyo cyemezo cyahinduye ubuzima bwe. Messi nawe yahise yinjira mu ishuri ry'aramazi, atangira kuzamuka buhoro buhoro. Ku wa 16 Ugushyingo 2003 yakinnye umukino wa mbere mu ikipe nkuru ya Barcelona. Hanyuma mu 2004 atangira gukina amarushanwa yemewe. Mu myaka yakurikiyeho Messi yabaye inyenyeri ya Barcelona, yafashije iyi kipe gutwara ibikombe byinshi bya La Liga, yatwaye ibihembo byinshi harimo Ballon d'Or, aba umwe mu bakinnyi bafite ibihembo byinshi kurusha abandi. Muri 2021 yasezeye muri Barcelona nyuma y'imyaka irenga 20 ayibereye umukinnyi, ajya muri Paris Saint-Germain. Muri 2023 yerekeje muri Inter Miami muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yakomeje kwerekana ubuhanga bwe. Muri ekipe y'igihugu ya Argentine, Messi yageze ku nzozi ze zikomeye ubwo yatwaraga Copa America 2021, hanyuma atsindira igihugu cye igikombe cy'isi cya 2022 muri Qatar, aho yanatorewe umukinnyi mwiza w'irushanwa. Uyu munsi Lionel Messi afatwa nk'umwe mu bakinnyi bakoze amateka akomeye kurusha abandi kubera ubuhanga, ibitego byinshi, imipira yahaye abagenzi be n'ibikombe byinshi yatwaye. Kuva ku mwaka wari ufite ikibazo cyo gukura kugeza ku mukinnyi wabaye icyitegererezo ku isi yose, urugero rwa Messi rugaragaza ko impano, umurava no kudacika intege bishobora guhindura ubuzima bw'umuntu. Uyu munsi Messi amaze kwandika amateka atangaje, naho Lamine Yamal nawe ari mu nzira yo kwandika aye. Ese Yamal azagira ku rwego rwa Messi? Icyo nicyo gihe kiza cy'ibisubizo. Mu gice gikurikira tuzasesengura uko Yamal yatangiye guca agahigo muri Barcelona no mu ikipe y'igihugu ya Espagne, ndetse tunarebe niba koko ashobora kuzaba umusimbura wa Lionel Messi. Ibyo nibyo tuzareba uburyo bwo ibintu bika fresh.